Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Сенмісіз hürmetli соғыш һәм хезмәт ветераны Насимьян Исламович. Не хәлдәсез? Аллаһка шөкер, күрдә һәйбәт кенә бар. Сез безгә яшь буынга үрнәк булып торучы кеше. Ор сугыш елларының кайсы вакытлары күңелегездә тирән ис калдырды? Украинадан башлап без Венгерия хәтле бардык сугышып. Мин артиллерист булып эшләдем. Һәр вакыт телефон кабельләр үзелә торган. Telefonları bulmadı karış. Vengeriyaga varıp jetkәч, kukuruz işine kirdik de biz maştalar bile ukırıvat ettiğinde bütün illerine maştalarla şundan sonra uşkularla böyle kukuruz illeri yapraklı yapıştırıp bitirdik de ayaklarını ileri bile şunlar ukırıvat etkäç biz görünmeyiz bütünler. Kerengere o tabi bittiğinden yine görünmeyişi yine. Şöyle edip Ağatlı yaşadık biz. Komanda oldu biz yanıya var. Şu Vengeriyaga kirige. Şu vakit samolyotlar kelip çıkıp bizni bir kuatı bam bitirdiler. Ben kıyma boyuna kelip yattım da sabır boyuna yatkanşı oja bizden komandir oğut düşken bulgan jol kırılıdır. Sırası bilgen. Benim bile bulgan ipteşler bir sebep olmadı. Сугыш Şu vakit muhabbet etken vakitte bizden bana askol ki bana bu butka gelip diye ayakta basıp pula yürüp pula bir kişi de yoktu bile pula yukarıdan hazır son şansını izlep gittim içinde şunda biraz işi gitkenden sonra bizge uказание buldu. Приготовиться bir işolon at tüyegönler. Her bir deyde maşinada dürter at basıp durayında pişen tüyegönler. Gün sayın bir kup su gerek. 8 at kabit yol bir jizdekine tuktama yartı kilometre suvanın Ukrayna'ya jite başlığaç bine ipteşeyde. Исламов я сейчас убегу ты. Куда мне там домой? Что ты мне там с ума сошел? Ну, пойдем с тобой, со мной. Нет, я еще не дурак, не пойдешь ты сюда. Иртан торганым теге малаем жоқ. Bir özüm тұрып қалдым, қасыгез атты ішерге керек бейт. Ondan sonra командирге iş aldığında şahligine barıp ettim. Ну что могу делать? Меня нет, и товарищи. Будешь уже сам обеспечить ты. Нас мрызыма падар 8 тауытты бараға қалды. Жолай еттіріп сестігінде ет болды менде. Шыннан шул атлары біле, яфаланып мен Ленинградқа еберділер. Ленинградқа шунан комиссия болды да. Шунан соң мені госпитальға сатылар, онда көп не атқанды білмеймін, конечно. Шунан азырақ үйленгәш. Собирайтесь, Исламов. Сейчас в атаку пойдете. Bizga hozir komanda berdilar. Nemislardan hozir qo'rg'a. Miltiq tutib biroz yugurganini bilan shundan starat kelib tushib, mana shu barmoqda yastratib, mana shu tushgan yugurgan vaqtda da sezib qoldim. Men qarasam, laptara bo'lay deb, teresagina qolgan. Shundan so'ng hali o'tirdim da iptaşlar yugurdi endi qolganlari. Ben hazır kire gittim indi ben yugurib gitip borayım bir o'qishga. Nasib kelmanda. Şakurdan Vizovkaның Temirbay degan, Ziyattinov Temirbay degan bir yigit qo'y, shunda o'tirar. Shukurga tushga yoshirilganda shundan so'ng qo'lda bellarda nari o'tib deganda shundan конечно, men Сражался izlab ketdim.
Менә шундый хәл булды. Hürmetli Насимьян Исламович, büyük җиңүгә зур өлеш керткәнегез өчен, туган илнең чын патриоты булганыгыз өчен сезгә мең зур рәхмәт. Без яшь буын, гомер буе сезнең урында бурчлыбыз. Рәхмәт сезгә. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.